manje uyabacosha wate wadzimata wabakhandza. Ngicale ngaba soft ngalesikhathi bafika nje. Bangi-attack ngaba soft vele. Bangibamba, bangikhomba ngemkhwala nzanyeni, nomnye aphethe isikhali esifishane. Bangikhuthuza. Bathatha icingo, phinde bathatha ne-wallet. Bathi mase bakuthethe, ngoba yena bahamba isikhatyanyana. Hayi ngase ngiseye madoda, ngijwayela kabi isandodami. Hawu, kwangilapho lo munye wajika wena ngazuthi ufuna kulo wasakugwasa sena. Kanti sengiphethe manje mina. Athi ngiyamshaya ngamgeja. So wabona ukuthi hayi lo muntu kuyalwa lo. Babaleka. Kwangilapho ngibacosha ke mina. Bekusase bengasebsuku kakhulu. Bebo 8 ngibeka ukuthi bukela iChiefs neSundowns. Abaphuma ke bantu, mabaphuma labantu ngiyachubeka mina abagijimisa vele ngiyambona mangigijima ngilwela ukuthi nomuntu manje angasitheki ngoba sithi angeke ngisambona. Afika angena esinye stand, makangena kule stand akhumulele le kupa head yakhe nakweswetha bekagcokile akujike phansi. Atende like ungathi uhlala kule stand. Mangifika mina lapha ngifike ngithi mina ke ngijwayelelani ngakho. Isecingo lami ne-wallet yami ngithanda ukungikhuthuza kona lapha endazi. Athi hayi mina kethu nangathi uthi ukhuluma ngani. Ninja ngikwade ngicane ukubona. Kungilapho ngimdzabula ngempama ke vele mina lapha. Dzabule ngempama ngithi ngijwayele kabi isendodami. Ngotile indodami. Athi hayi tikhona sithi kuphi. Athi hayi tingale emthoyi. Sihambe kule stand abangene kuso singale emthoyi la kasho khona. Masifika le sikhanze i-wallet, sikhanze icingo, khanze nalesikhali. Bebasiphethe. Ngoba baphethe isikhali nemuko. Sihambe naye. Masihamba naye. Muta manje nini senibambe ngakho ebani lapha asho vele hayi babambe incubo ebani lapha. Besive ke vele indlela samshaya ngayo medeme yaba yimbi kakhulu. Kuze ngilomne bafika ashaya sesitsiniwe ngini nebozilane. Sesitsiniwe ngini nebafana nini. Uvetile ukuthi lona ke lowambambayo njengoba kungiwo emaholide eliphasika nato-ke tinkonzo tekufa nekuvuka kwaJesu laba bambike emathuba wakha yona-ke imali bathengise lapha-ke emcimbini noma-ke lapha-ke kalobamba njengoba kungiwo-ke emaholide kufa nekuvuka kwaJesu bathi ibhizinisi ayihambi kahle bathi-ke kusukela-ke eminyakeni lephelile bekucala-ke noma kucala eminyakeni lephelile kokuthi ibhizinisi ingahambi kahle kodwa-ke lo nyaka kungathi-ke kubhedza kakhulu. Kungiwo emaholide eliphasika nato-ke tinkonzo tekufa nekuvuka kwaJesu bosomabhizinisi labancane labachamuka kuto tonke tinkhalo telive babambe ematfuba ekwakha emasentshana khona kalobamba. Sikhulumisene nabo bosomabhizinisi labancane kuva ukuthi ingabe ibhizinisi ihamba kanjani. Incombi yabo bavetile ukuthi lo nyaka akuhambi kahle neze bathi abati ukuthi kwentiwe yini kodwa-ke seliyangekwehla njalo lizinga ngeminyaka lokuthi-ke bathengise noma ibhizinisi yabo ihambe kahle. Lo nyaka kuyabhedza imali ayikho mani bantu bethu imali lokwenteka nje bantu bayasibuta malini bafise ukuthi mhlawumbe kube banayo ngabe bayasupporta hayi kuyabhedza shame hlale ngithengisa nje minyaka yonke vele kuphila ngakho yilo mnyaka lona ufana nalo lophelile ola lo ngibesomane kungcono but lona nalo phelile ngacishe ngathi yafanana ilawuzi iyitimali. Hayi bayazama nje sengithengisile lokungasho but nje ngibuka ukuthi badothenga kahle namhla lokungumgcibeli angiqali badothengisa ngihlale ngitawo wonke eminyaka. Lo nyaka kungathi kuphansi kulo mnyaka phele bekungcono kakhulu wathi nginakuthi liyashisa kanti kulo mnyaka phele lebelini amvu bayadla amalini abafuna kudlala ukushisa ngathi ngisho sende nje kuzobenyaka yabo sinye seng12 sola ngathi ukhipha naro 80 rand lengumbhadale lawo kuthengisa. Ucabanga mhlawumbe yini lenkinga lenta ukuthi lo nyaka kuhambe kungahambi kahle? Cha ukuthi imali vele iphelile. Kude nje imali. Izinga seliyangekwehla lo nyaka ke wes nangikhoma nje namhla sengi2 days ngisho sent. Okay sibongile ukuthi namgwaco ukahle tinvuli sekude. Eje imali kude shame. Futhi nje akuthembisi ngoba namhla ngomgcibelo kuye kube ngconywana kakhulu banamgcibelo. Lana ngicala itolo ukuthengisa. Sengisele business yahamba but
hayi kakhulu akufani nemalanga but siyahamba yona iyachubeka. Next day ngidawubuya ngihlale ngingabuyi because ngiyabona ukuthi labantu bathanda into lengitendayo. Ngitenda ngitanda kucathula. Labo somabhizinisi baphindze baba netikhalo letitsite kulabo lababuka eDonut Market eDakalobamba kufaka ekhatsi kuswelakala kwemandi, tindlu tangasese kanye nalokunye. Esingakufisa nje la Kalobamba ikakhulu la Kalobamba sifisa ukuthi basifakele malamba lokunengi bakuthenga ebusuku asikhona ukuthengisa ebusuku sizathu kusuka sekumnyama. Number 2 inkulu le mali abasichaja yona yokuthi nje sitocela kuthengisa la basichaja 80 rand lesingamenti nangelanga sinalesikhalo sokuthi inkulu le mali abasichaja yona. Number 2 sisebumnyameni. Number 3 kuthi imithoyi ikashane ngabona ing4 kanti thina more than 1000 esithengisayo but imithoyi ing4 lokunye futhi kude nemanti kepha siyabhadala 80 rand njalo ngeminyaka siyabhadala noma sitemhlangeni sitothengisa siyabhadala but side malambo nje abakhona kusicabangela kuloko. Phindze banga lokusha bakufake kodwa lokudzala bakufake kodwa ngoba nje mina la ngihlangene nemasekeni masekeni ling 2 rand lingcapsi ling 80 rand ngeke balithengele ingcapsi nga 80 rand babe bathenga liteki lelidzala nga 20 rand. Lokho namasibukela lokho nekusifakela ngemalambo phela ngoba siyabhadala 80 rand ngibona ukuthi miningi 80 rand mangasibala nje sisibanga kula 80 rand iningi imali abayitfolile futhi basonzetele imandi uma ukhanze sikudele imandi siwakhale esikolweni ani bahle kungcono babekele emathanga lambi kwethu. Kubi kancedile Mamba nginanondobeko Thabetse Kalobamba. La timathabela ngoti ke noma labo labebela eMaswati timali tabo basebenzisa tona tincingo sebanendlela lensha yokwebela eMaswati timali tabo basebenzisa indlela yokuxhumana leyatiwa ngokuthi ngu-WhatsApp. Lamathebela ngoti kuthiwa ke ayakushayela noma ke akubhalele bese sakutshela ukuthi cubeka uchofote tinfo letitsite ecingweni lakho lobukeke luhlangothela kaFraud embuthweni wembube Senior Superintendent Nicholas Jele uxwayisa eMaswati ukuthi acaphele kakhulu angadikhanzisi kawongeka kulamathebela ngoti. Sibonge kakhulu umsakadi kwekucala nje sithi asixwayise sona sivese eMaswati mhlawumbe ngelatest trend leseyikhona yokucala lesingayibita ngokuthi ngu-WhatsApp call scam. Bashayelwa abantu bashayelwe ngenombolo ya WhatsApp noma ke nga WhatsApp call uma sebashayelwe ke bese sebacelwa ukuthi ngicela uconfirm i-card number yakho basho leti nombolo teqala la kuleli card ngoba vele tiyatiwa mhlambe temabhange lathite kusiqala ngabo bani batisho nje tibe ngifola kucaleni emva kwaloko bese basikheni uconfirm itsoya confirma uyabaniketa le nombolo naso uconfirmile bese bacela futhi ukuthi sinikete le nombolo lengemuva kwekhadi lakho nayo uphindze futhi ubanikete baphindze bachubeke basho nekwekusho ukuthi ungasiniketa kumbe ne one time pin yakho lesi OPT ubanikete mhlawumbe ubanikete kumbe naleyo nombolo leyimfihlo yokukhipha imali ku ATM nayo ukhanze uyabaniketa esikhathini lesinengi batargeta ke sive ngaloku basebenzise ubuciko lokuthi bona basebenza ngekhathi ebhange bekunene sithi asisixwayise sivese eMaswati ukuthi nje libhange ngeke lise lokushayele nga WhatsApp call bekucala lokho. Kwesibili inombolo yangaphandle kwalelive lokhanza kusithi inombolo temave lakhashane lakubo Asia kodwa ke sokuthi lo muntu usebhange lakho siyacela bekunene noma emabhange ethu eSwatini international kodwa vele asibe worry nje ukuthi ngishayelwe nga WhatsApp call ngeke libhange ze lishayele nga WhatsApp call and again ngeke futhi libhange likucela inombolo takho leti imfihlo wena kunene elicingweni sicela kwaxwayisa ke eMaswati lo sesikhuluma nje tsathe wethu vele sekune bantu lababili lababikile emaphoyiseni already and labanye ngiyakholwa sibaseta futhi kutobika emaphoyiseni lo sekuvele kuhambe imali tabo siyacela bekunene ukuthi eMaswati acaphele kakhulu kati inyalo lo sevele siphuma siya khona phela emkhosini wabo Good Friday bekunene emakhadi la siwasebenzisa khona asiwasebenzise ngokucophelela ekakhulu kati ukuthi emehlo ethu angede ahlukana nelikhadi lethu lalikhona kuze kusikubede lothatha inombolo mhlawumbe leti khona ekhadini ngoba ngekwenta njalo siyabe sesimnikete iaccess ku account yethu. Singasho esiveni sathi wethu ukuthi emacala afacata Solomane akhona awakapheli nya losikhuluma nje ngeke ukuthi phela bantu bangaze bayinambitha imali kuba likhulu kusibese bawuyekela lo mkhuba loyo singachubeka futhi siwaxwayise nje eMaswati kakhulu bekunene noma bangathi bashaya emaphoyiseni
ka-cybercrime baze basho ngisho i-force number into lesingayisho sinemaphoyisa nasishayela abantu. Kwesibili nekwekuthi mhlambe basibashaya ka-MTN noma ngiphi-ke inkampani yamahlala ekhukhwini noma bangasibashaya ebhange nebekunene siyacela ukuthi ningabakholwa vele nje umcishe lo muntu uyekele communicator naye at once bese uyakhona kuthintana nemaphoyisa ushereshe leyo nombolo sitokhona sibese sesiyabalandzela laba bekunene. The main committee, management and staff of Tibiyota Kangwane wish His Majesty Ingwenyama a happy and prosperous 57th birthday. Lunelulute na phakathi ayethu. The Minister for Home Affairs, the Principal Secretary, and all ministry staff wish His Majesty King Mswati III a happy 57th birthday. The ministry invites eMaswati to join their Majesties at the King Sobhuza II Memorial Stadium on the 25th of April in the celebration of His Majesty's birthday. Bayethe, wena waphakathi, khula Mlisa, khula Nhlanhla yelive. On behalf of the Ministry of Housing and Urban Development, Eswatini Housing Board, the mayors, councillors, directors, chief executive officers, management teams, employees, and residents of all the 15 local authorities, we extend our heartfelt wishes to His Majesty King Mswati III in celebrating His Majesty's 57th birthday. Bayethe wena phakathi. The Public Service Pensions Fund, PSPF, joins all eMaswati in celebrating this remarkable milestone in our journey. His Majesty King Mswati III turns 57. Khula Mlisa, halala Ngwenyama eMaswati. 4 decades of visionary leadership and unprecedented development. As we mark this special occasion, we honor more than just your birthday, but a lifetime of dedicated service. We at PSPF wish His Majesty a long life, continued good health, prosperity, and divine wisdom. Khula Mlisa. Wait, wena waphakathi. The Board of Directors, Management and Staff of the Central Bank of Eswatini extend their warmest wishes to His Majesty King Mswati III on his 57th birthday. Bayethe wena phakathi. The Board of Directors, Management and Staff of the Eswatini Communications Commission extend their warmest wishes to His Majesty King Mswati III on his 57th birthday celebration. Bayethe wena waphakathi. The Board of Directors, Management and staff of the Royal Science and Technology Park join Her Majesty the Queen Mother and the entire Eswatini nation in wishing His Majesty King Mswati III a happy 57th birthday. Bayethe wena waphakathi.
Mahle simukele lo sanza kuvula umsakazo wechannel eMaswati. Sibonge naloyo lo solo ahleli kanye nathi sitaqhubeka nato tindzaba. Njengoba ke kungoke umcimbi noma ke wona umcimbi weliphasika namuhla ke ungenela ngelawo lesibili bafundisi bavusele kusosilo semhlaba inkosi eMswati wesithathu esigodlweni engabezweni. Ingoyama emhlabasi lo inkosi eMswati wesithathu lomuhla yemukele bafundisi njengoba kuchubeka umkhosi weliphasika. Bafundisi bavuselekiso silo semhlaba esigodlweni engabeveni lapho khona befike bahlephula lona live laNkulunkulu emagameni lamathathu. Kanti bafundisi bahlephule live laNkulunkulu ekuthenini kufanele yini bazalwane bathandazele emakhosi. Baphindze bahlephula live lelithi kufanele yini ukuthi bazalwane bathandazele lona live. Kulelinye live lelihleshiliwe kube ngilo live lelithi akusiwo yini emanga laba ukuthi kube khona kubulalana emhlabeni. Silo semhlaba ingwenyama inkosi eMswati wesithathu sesiphefumulela bona bafundisi. Sibongela amavi laqhamuka kubo bafundisi saphindze sasho ukuthi live kude libe lingilelo eliphilile lifanele ukuthi lihambe mgongo omunye naloko lokushuwa liBhayibheli. Ikakhulukati lokho lokuchamuka emithethweni yaNkulunkulu lelishumi ama-10 commandments. Ingoyama yemhlaba ephindze-ke yakhutsata abafundisi ukuthi abaqhubeke nembala balithandazele live, bathandazele emakhosi elive njengoba kuholwa kwelive kudzinga wona umthandazo. Khona ngokwehlukanisa kwekuthi lento lena lefuna kwendeka ngayihleni noma ngabe ayisiyoyini na. Wakhona kuba nesinqubo nokusho ukuthi nangumzalwane ufuna into uyibuke nesikaNkulunkulu uthi ingabelele kundakwenda ngabe ungiko yini na. Lenguthandza ukuthi Josepha wema eqinisweni wabonasa ukuthi ke cha ngeke wabonakala ukuthi hey uyabambelela wena utawuzimyeni abuye la phuthunywa masinyane wabevela bonala ukuthi uvele naye uyahamba imbotsa ukuthi cha kahle kumonisa kuhle ke emadodza kanjalo angabe sathatha lithuba emadodza lokunako kunjena awuvele kanti webantu lo. Lesi ke live lenkosi umfati ke waqhubeka kakhulu kabi washo uyabona ukuthi atozamlaye akasina kafika umyeni afika atike ukuthi hey awadi nawusutekela umyeni ke letindzaba letinjena ukuphama letinwele ngangivane tindlebe tami uthi wende asuphinze ukuthi wendeni unasho kusawa phinza ma lentosa loyigcinile lapha bese ivele nayo seyiphutha yosuka lifuthi kanti konke lokho lokumgqoka ukuthi nawuthi lokuNkulunkulu ngeke ububuke lokho ukuthi ingabe kwendeke njani bese nje sobuka lesimo ngoba nomunye uthatha ngomthuko unembhala imbotsa cha le imbotsa lena ngcono ihambe yokutekiswa qala bonasho ukuthi ifakwe ejele wangena ejele Josepha nemanga
emhlabeni ke bangafa abantu nemali kumqoka esigabeni sekutheni namumntwana kaNkulunkulu esikhathini sonke lokukhulumako kube liqiniso lodwana ngoba uNkulunkulu uhamba uthanza abantu bemaqiniso akabathanzi abantu bemanga bafundisi nani phethe ke iBhayibheli lifundisana ungabi umusha iBhayibheli likufundisa ukuthi ungabi liqili likufundisa ukuthi esikhathini sonke uhlale useqinisweni na live leMaswati lihlele eqinisweni uyabusisa uNkulunkulu lela laSwatini siyajabula ke ngoba siyabona live lonke ukuthi uhlala uNkulunkulu liyabonakala bafundisi ukuthi lihlede kuNkulunkulu live leSwatini bafundisi asiqhubeke sibambe kubona bafundisi lesinye isihlobo lesibekile bafundisi ukuthi uthandazele emakhosi nembala inkosi iyawudzinga umthandazo bukhosi buyadzinga ukuthi ngesikhathi sonke kubothandazelwa ngoba nasithandazela bukhosi sisuke sithandazela live lonke leMaswati ukuthi konke uhambe kahle kubonakale na imithandazo iyihle naNkulunkulu uyabonakalisa nawo live leMaswati nje labafika laSwatini bafike bacabanga ukuthi phangwa usho ukuthi nina oyilini noma ninani babuka lokuqhubele sebugcwele live lonke eSwatini yimithandazo yonke ngoba kube kude le mithandazo ngakude lokuqhubele kungabonakala bafundisi lekutawufika kubonwe labaqhamuke emaveni bavumise ukuthi live leSwatini liyandlondlobala kungathi imali kusho ukuthi vele kuyabuthwa ngalana kanti kungumusa kaNkulunkulu bafundisi fanele lembala siubonge nekudumisa ngoba umsa kaNkulunkulu akufuneki sikuthathe malula sikuthathe for granted Ingonyama yemhlaba ibonge kakhulu bafundisi ukuthi baqhubeka nokulithandazela live yasho yathi lokhu kubonakala ngetintfo letendekako eveni lokufaka ekhatsi itona lizabathe ntfutfuko letibonakala kulethu bese tibabatwa divete emhlaba letivakashela laseSwatini kanti-ke bafundisi babese bahlabelela sona silo semhlaba ingonyama yenkosi Mswati wesithathu umculo wekutalwa ema-birthday wishes kanti-ke umfana nkosi Simelane lo umbhekeli wemakhosi kutenkolo ubese sewuhola bona bafundisi ngayo ingoma yekutalwa kwesilo semhlaba ukuthi abantu esiqiniseke ukuthi lapho ukuthi happy birthday to you bayakususa lokho kodwa bathi happy birthday ngwenyama kanti-ke libekamelele ndvunankulu bekathe kunguye umfana nkosi Longokela lovetile ukuthi silo semhlaba ingwenyama yenkosi Mswati wesithathu siyaqhubeka nekola live leMaswati ngawo umthandazo njengoba lokho kubonakala nakusuka umnyaka live liyathandaza ukuthi konke kuhambe kahle ekhathe eminyakeni kanti-ke noma sekuphetha umnyaka ingwenyama iphindze ibite umthandazo lothandazelako na ukuthi uNkulunkulu uliholile live kwade kwawufika kona kuphetha komnyaka Tinkonzo taphasika tiyachubeka ekusasa lapho khona umsakato eChile eMaswati tawube uchubeka ukusakatela bukhoma dona ke le tinkonzo ngikemba limavuso ntsabende umsakato eChile eMaswati esigodlweni engabeveni Sibeka lapho tindzaba tetfu Maswati lamahle ngenhlanhla lembi indzaba yetfu yabomakebe likhenye labayeke kwethula kulona likhenye kuyo ke indlovu yemhlaba solo ke isesebhodweni kodwa ke sengidawuphinza leti lebethamba yembili Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu namuhla sivuseluke ngibo bafundisi njengoba kuchubeka wona ke umkhosi weliphasika
Bomake belikhenye batfule elikhenye lelindlulako emalini lengu-119,000 emalangeni kuyo indlovu yemhlaba. Bosomabhizinisi labancane labathengisa labambe nematfuba yokuthola imali khona ke emkhosini oliphasika kalobamba bathi ibhizinisi ayihambi kahle lo nyaka. Stisha sibeka lapho Maswati lamahle kubukela kube ngilokuhle tindzabeni noma ke tinhlelweni letilandzelako nisale kahle.